Pa ovako, kad me pitaju zašto ja kao psihijatar pričam o vakcinaciji, to mi najviše zameraju. Nakon ovog izlaganja svih ovih ovde ljudi koji su doktori, svi imaju ispred imena titulu doktora, a to je bitno ovim malograđanima koji nas najviše kritikuju, ako nakon ovog petosatnog izlaganja nekom nije jasno da nema naučnog uporišta za obaveznu vakcinaciju, onda moramo da krenemo na teren psihijatrije, odnosno jedne medijske propagande i psihološkog rata, koja je zapravo zaslužna za to da većina stanovništva misli da je ta vakcinacija spasla čovečanstvo i da mi moramo svi biti uhapšeni, ubijeni, nasilno vakcinisani i tako dalje i da ta naša mala, zločesta, nevakcinisana deca predstavljaju neku opasnost za njihov život i za njihovo zdravlje. Ta propaganda se vrši naravno preko kontrolisanih medija i mi smo videli izlaganje i doktorke Lele Šurlan da se to gotovo decenijski, gotovo vekovno radi. Dakle, da se svaka vrsta istine i zapravo kritike potiskuje zbog nekih interesa raznoraznih korporacija koje imaju svoje kako eugeničke ciljeve, tako i finansijske ciljeve. Međutim, prava nauka jeste nešto što zaista stoji u naučnim istraživanjima i naravno da nije tačno da je struka jednoglasna, da je nauka jednoglasna, da svi stalno ponavljaju mantru kao što radi ova sekta zapravo ljudi koji se zalažu za obavezno, zapravo prisilnu vakcinaciju. Ja ću, evo, probati, pošto smo svi umorni, ukratko da navedem jedan istorijat, naročito za ove male boginje koje, evo, samo što ne pomre smo svi od njih i zbog kojih ćemo gotovo ići u zatvor. Dakle, šta se desilo, kako je krenula zapravo vakcinacija protiv malih boginja i kakvi su uspesi tih njihovih, nazovi uspesi vakcinalnih programa. 59. godine, kada je ta stručna javnost bila neopterećena zapravo vakcinacijom i moranjem da se vakcine sprovode, da se ljudi prisilno vakcinišu i da se tako zarađuje za račun farmaceutske industrije, British Medical Journal, kao jedan od eminentnih časopisa, je pisao ovako, dakle 7. februar 1959. Kod većine dece cela bolest je prolazila za nedelju dana, od prodromalne faze do nestajanja osipa, a mnoge majke su podvukle koliko su dobro učinile ove boginje njihovoj deci, jer su delovala mnogo bolje i psihički i fizički nakon godina. Dakle, ovo nije Baba Vanga rekla, ovo je rekao British Medical Journal. Sledeću stvar koju su rekli, iskustvo pokazuje da deca ispod 2 godine obično imaju blagu sliku, a ispod 6 meseci obično potpuno izbegnu bolest. Dakle, kada se desilo da neka beba uboli u ovoj epidemiji, oni su naravno skakali na našu nevakcinisanu decu i na nas da bebe umiru zbog nas i tako dalje, ali evo, bebe niti su umirale, niti su obolevale u periodu kada su se boginje normalno preležavale, onako kako ih je Bog dao. I da, pomenuću Boga koliko god zamerali ovi polointelektualci na početku priče. Treća stvar koju kaže British Medical Journal, male boginje su relativno blaga i neizbežna infekcija, a ne smrtonosna, kako kaže Blic, koje je najbolje preboleti između 3. i 7. godine. U proteklih 10 godina bilo je svega nekoliko ozbiljnih komplikacija ukupno u svim uzrastima i sva su se deca kompletno oporavila. Da li je ovo nešto što vam zvuči čudno u današnje vreme kada nam kažu da mi ugrožavamo svoju decu, da ćemo ih ubiti zato što nisu primili MMR i onda Šarčević može da vileni i da kaže da će oduzimati decu, što je zaista skandalozno i ne bih ga dalje komentarisala, volila bih da ostanem pristojna. U skladu sa tim, navodi British Medical Journal, nisu činjeni napori da se infekcija prevenira. Pa da li ove lekare iz British Medical Journala sada pohapsimo sve, ne znam da li iko živ ovde, dakle, koji su to ludaci koji nisu činili napore da infekciju preveniraju malih boginja, a sada ne da čine napore, nego gotovo će nas streljati na ulici. Bilo su i predlozi nekih neostvarenih doktora, do duše, koji su bili politički savjetnici, da se mi zapravo kamenujemo, sećate se toga, to su bili tweetovi, dakle da sve antivakcinaše treba zatvoriti, kamenovati, staviti u razverati i tako. Dakle, ti idioti nikada nisu pročitali ni British Medical Journal, niti su verovali svojoj babi koja je znala, isto kao i British Medical Journal, da su dečije bolesti i da ih je Bog dao da bi se imunitet navikao da se susreće i sa ostalim infekcijama i ostalim stvarima tokom života, da je on postao potreban, ali ovo hipohondrijsko, neurotično, konzumersko društvo ne može da poveruje da je neka bolest dobra zbog nečega i u skladu sa tim ova konzumerska priča im se lako i prodaje. Senser je čovek koji je 67. godine, dakle pre nego što su uveli vakcinu u Ameriku, govorio, opisivao epidemije prirodne malih boginja. On kaže:
prevelikih epidemija. Procena dece ispod 15 godina koji su osetljiva je dostizao 45 do 50%. Dakle, deca ispod 15 godina, 45% bude njih osetljivo, desi se epidemija i procenat padne na 30 do 35% kada epidemija staje. Dakle, mi kad je počela ova epidemija, koja pitanje kako je počela, obzirom da je počela kao naručena nakon kongresa pedijatara koji je finansirao GlaxoSmithKline, mi smo imali utisak, dakle, čitajući dnevne novine, da ćemo svi pomreti, da će taj virus nesrećni malih bogina doći do svakog od nas, da će nam podaviti babe, žene, decu, nas i tako dalje, da Srbije gotovo neće biti. Dakle, takva se panika stvarala i tako su paniku stvarali ovi koji su nas tužili za širenje panike, jer se pozivamo na zdrav razum i na nešto što su znali ovi neopterećeni lekari 50. godina, kada nisu morali da lobiraju i da budu trgovački putnici farmaceutske industrije. Šta on kaže još značajno? Kaže, evidentno je da se epidemije ne razvijaju pri nivou kolektivnog imuniteta od 55%. Dakle, po njemu je dovoljno bilo da 55% tada osetljive dece, jer su jedina ona mogla biti osetljiva, odrasli su prelažavali bolest, da je dovoljno da nema epidemije. A sada trebamo sve živo i mrtvo vakcinisati preko 95%, preko 99% i tako dalje. Dakle, to uopšte nije utemeljeno ni u kakvom iskustvu, već je utemeljeno u jednoj propagandi i jednom mitu farmaceutske industrije koja želi po svaku cenu da sve živo izvakciniše na ovom svetu. E sada, šta je rekao Langmuir, čovek koji je zapravo i uveo vakcinu protiv malih boginja u Ameriku? To je bitno da se kaže. Znači, pre nego što je uveo spasonosnu vakcinu, on je zapravo uveo za bolest koja uopšte nije bila smrtonosna niti opasna. Sam on kaže. Dakle, American Journal of Public Health Nations, sad sam ovdje izbrkala, ali uglavnom, dakle, 62. godina, kaže, ova samoograničavajuća infekcija je kratkog trajanja, umereno ozbiljna, niske smrtnosti. U SAD-u male boginje nisu bolest, čija se važnost meri danima bolesti, niti brojem smrtnih slučajeva, već humanim vrednostima i činjenicom da je dostupno oruđe koje obećava efikasnu kontrolu i ranu eradikaciju. Ovo je ona banana o kojoj je pričao Srećko, a mi smo svi trebali da budemo majmuni da pojedemo tu bananu. Dakle, nije se uvela vakcinacija protiv malih boginja jer su one bile smrtonosne, jer su kosile decu, jer majke nisu išle po 6 meseci na posao, već se uvela zbog humanih vrednosti. Možete misliti američke humane vrednosti, dakle to odmah vam se diže kosa na glavi. Gde oni dođu da bane humane vrednosti i svi budu potamanjeni, jel tako? I naravno dostupno oruđe, odnosno napravili smo vakcinu, da treba da je damo nekom, jel tako, majmun mora da uzme bananu. E sad, on je onako u svom američkom duhu rekao, onima koji me pitaju zašto želite da iskorenite male boginje, odgovaram. Zbog toga što je to tu i može biti urađeno. Let's do it. Dakle, ovo je vrlo naučan argument. Pozdravljam se ove vrle naučniki koji se zgražavaju nad antivakcinašima. E sada, ako vidimo ko je ugrožen od malih boginje, dakle, prema Blicu to smo svi mi koji ćemo obavezno umreti ako dođemo u kontakt sa tim strašnim virusom. Međutim, znalo se 71. do 75. Sad da ne čitam koji je to bio časopis, kaže, stopa smrtnosti od malih boginja bila je 10 puta veća u porodicama, čiji su prosečni prihodi bili manji od $5.000 u odnosu na porodice sa prihodima od preko $10.000. Takođe, naučnik CDC-a, American Journal of Epidemiology, kaže 75. Deca koje umiru od morbila su deca koja žive u siromaštvu, obično crnci, koji imaju ostala netretirana stanja. Vakcinacija treba biti usmerena na ovu populaciju. Dakle, onaj koji je već ugrožen ili glađu ili nekim poremećajem imuniteta ili bolešću je taj koji je potencijalni kandidat za neko teško obolevanje ili možda smrt od malih boginja, a ne nikako zdrava, nevakcinisana naša deca, zdrava i prava koju juri i na koje sikću svi ministri od Lončara preko Šarčevića. Dakle, tačno se znalo koja stanja su zapravo stanja gde se može desiti komplikacije, gde se mogu dogoditi komplikacije od malih boginja. Ono spasavanje čovečanstva, to je vrlo jedna značajna laž kojom se oni služe i ja da ne pročitam knjigu Mateje Černić Umrla bi glupa, što kažu ne bi znala jer me fakultet nije naučio da se od 1900. na ovamo do 98% male boginje su u SAD-u, a u drugim državama da se smrtnost smanjila. Dakle, nije bila apsolutno nikakve veze sa vakcinama. Pa tako u časopisu Jama 93. kaže, visoke doze vitamina A davane hospitalizovanim pacijentima su smanjile za 60% smrtni ishod, a čak do 90% kod beba.
Davanje vitamina A deci koji razviju pneumoniju dovodilo je do smanjenja smrtnosti za 70% u odnosu na kontrolnu skupinu. S druge strane, Fred Klenner piše o tome da je tokom epidemije morbila vitamin C korišćen profilaktički. Svi koji su dobijali 1000 mg na 6 sati intramuskularno bili su zaštićeni. Dakle, gde vi možete sad ovu jeres da kažete, a da ne budete proglašeni šarlatanom, iako su ovi ljudi bili vrlo ozbiljni lekari koji su ovo pisali. Međutim, vi to ne možete da saznate, to je poenta. Dakle, držanje znanja pod kapu i pod meru farmaceutske industrije koja zapravo kontroliše kako naše medicinske autoritete, tako i naše udžbenike. Dakle, vi završite medicinu da ne biste znali ništa, naročito o vakcinama. Ajde da vidimo kolika je bila ta smrtnost, pošto nam sada kažu naši uvaženi lobisti da će 3, 2, 1 u 1000 umreti. Evo da vidimo kako je to bilo pre vakcine. Ovo je izveštaj CDC-a, dakle, 89. godina. Najveći broj slučajeva je benigan i nije se prijavljivao, malih boginja. Dakle, to je toliko opasna bolest da se najveći broj slučaja nije prijavljivao. Pre upotrebe vakcine 400.000 slučajeva se prijavljivalo godišnje u SAD-u, a pravi broj slučajeva je bio 4 miliona. Dakle, ako me matematika ne vara, svaki 10. se prijavljivao. Toliko je to bila ozbiljna bolest. Sa 400 smrti godišnje ispada da je mortalitet, odnosno smrtnost bila jedan čovek na 10.000 obolelih. Svaka bolest za koju znate ima veću smrtnost sada. I naravno pad smrtnosti za 98%. Dakle, pre nego što se uvela vakcina, 0,2 na 100.000 stanovnika je umirao od malih boginja, odnosno 2 na 1.000.000 stanovnika. Dobro, ovo možemo da preskočimo obzirom da ne dužim. Evo, šta je ovaj Langmier koji je rekao da bananu ima, samo mu trebaju majmuni, dakle kako je on najavljivao tu spasonosnu vakcinu? Čovek kaže, 67. Efikasna upotreba ovih vakcina tokom zime i proleća obezbedit će eradikaciju morbila u 67. godini u SAD-u. Dakle, eradikacije nema 50 godina posle. Da li je možda ova njegova ideja bila loša? Dakle, oni su i tada ljude ubeđivali da treba da se vakcinišu, jer evo sad do jeseni, do oktobra, dogodit će se eradikacija koja se nije dogodila ni do danas, a verovatno neće nikada iz razloga koje ćemo čuti. Califano, recimo, predsednik američkog ministarstva zdravlja, on je govorio da će do 1. oktobra, to mu se javilo, virus mu je rekao, znači do 1. oktobra 1982. godine će doći do eradikacije. U izveštaju o mortalitetu i morbiditetu 25. marta 67. kaže, veruje se da će jedna doza žive vakcine obezbediti doživotni imunitet. Šta verujemo danas? Da vakcina ne izaziva autizam, da je ona potpuno bezbedna, da nema nikakvih problema i tako dalje. I da smo zaštićeni vakcinom, što je vrlo problematično. Dakle, ja obično se ne osvrćem na ta neželjena dejstva, to je i budali jasno. Otvoriš uputstvo, pročitaš, vidiš encefalitis, encefalopatija, smrt. I onda kad mi prigovore da li moji psihijatrijski lekovi imaju neželjena dejstva, naravno da imaju, ali ja pitam ljude da li hoće da ih uzmu. I nijedan, apsolutno niti jedan lek psihijatrijski ne može da dovede do encefalitisa i encefalopatije, pa čak ni do smrti ukoliko se pije u dozi koja je propisana. Dakle, to su neuporedive veličine. Nema ono, svaki lek dovodi do neželjenih dejstava, pa ajde udri, vakciniši sve redom, svu zdravu decu. Dakle, razlike su vrlo značajne o kvalitetu posledica koje mogu da nastanu nakon vakcinacije i nakon bilo kog leka ovakvog običnog, naročito psihijatrijskih. Da, ajde da vidimo šta je rekla recimo istraživačica Haralambijeva u radu iz 2017. Human Genetics časopis. Kaže, uprkos postojanju efikasne vakcine protiv malih boginja, vraćanje malih boginja u SAD i širom Evrope dešava se i kod osoba vakcinisanih sa 2 doze. Dakle, da li je sva ova kampanja zločesta, lažna i pokvarena da je u Srbiji zbog nas nastala epidemija malih boginja sada pije vodu? Ona kaže dalje, genetički faktori dovode do različite individualne varijacije pri stvaranju antitela i igraju ulogu u neuspehu vakcinacije. Nemoguće da vakcinacija može biti neuspešna. U zemljama sa visokim obuhvatom vakcinacije epidemije se javljaju zbog primarnog i sekundarnog neuspeha vakcinacije. Različite studije su procenile da do 10% ljudi vakcinisanih sa 2 doze MMR-a neće razviti odgovarajući zaštitni imunitet. 100 minus 10%, 90%. Gde je tih 95%? Sve da 130% deci izvakcinišemo. Dakle, osnovna matematika govori da to nije moguće, to što oni nama govore i zbog čega nas kažnjavaju.
I sad ono zaključuje, to dovodi do akumulacije osetljivih na infekciju i posledično pojavu epidemija, što se dogodilo i u Srbiji ove godine, zato što su preko 30. godine najčešće obolevali u Srbiji. Dakle, svi ljudi koji su pre 30 godina vakcinisani nisu imali nikakav imunitet na male boginje i dobili su ih u 30. godini kada mogu da imaju komplikacije. Dakle, medveđa usluga je učinjena njihovim vakcinisanjem u detinjstvu, a oni sad nas ubeđuju da mi moramo pod pretnjom pištolja na čelo da to uradimo svojoj deci. Dakle, još jedna stavka značajna, kaže opadanje vakcinalnog imuniteta može imati značajan uticaj. Dovoljan broj ovakvih pojedinaca u visoko vakcinisanim populacijama dovešće do značajnog broja osetljivih na infekciju. Dakle, svi, odnosno dosta autora vidi upravo ovaj pad tog vakcinalnog imuniteta i nivoa antitela kao problem za epidemije u budućnosti koje nam se već dešavaju. Dakle, ta budućnost već dolazi. Mi smo svesni da je cela Evropa imala epidemiju malih boginja, ne samo Srbije i ne samo zatucani srpski roditelji, već su svi imali, i ovi sa niskim obuhvatom, sa visokim obuhvatom, pametni, glupi, prosvećeni, neprosvećeni, dakle prosto nešto nije u redu sa tim vakcinalnim programima i sa vakcinom, što ćemo takođe videti, te u to ime, recimo, James Cherry još 80. kaže za male boginje i za rubelu. Obe bolesti su efikasno kontrolisane u pedijatrijskoj populaciji. Sa povećanjem prevalencije u adolescentnoj populaciji mladih odraslih osoba, ove osobe mogu biti tempirane bombe. To je ono što se dogodilo u Srbiji. Dakle, vi sprečite bolest koju je trebalo prelažiti u detinjstvu i budete tempirana bomba kad ste u srednjim godinama nekim ili adolescent i upravo se razvija ova epidemija koja se razvila. Ovo je značajno isto, dakle, ovo je jedna epidemija u Cape Townu i komentar njen iz 1994. godine. Oni kažu, unazad 6 godina opala je incidenca za male boginje u Cape Townu. Tokom 1992. godine dogodila se epidemija sa mnogo prijavljenih slučajeva, uprkos obuhvatu od 91%, i sad oni su tu procenjivali efikasnost vakcine. Za monovalentnu vakcinu koja je prognana protiv morbila, efikasnost je bila 100%, a za MMR 74%. Dakle, oni su uveli i na svetskom nivou zabrađuju monovalentnu vakcinu koja je efikasnija. Ako već trebamo da preveniramo te male boginje, zašto to ne radimo monovalentnom vakcinu? Dakle, vidimo da iza MMR vakcine stoji jedan onako krupan lobby u vidu njihovih proizvođača koji su u stanju kako da Wakefielda diskredituju, tako da rade ko zna šta, da bi svoju manje efikasnu vakcinu plasirali na tržište. Kaže, epidemija ova malih boginja u Cape Townu se promenila sa povećanjem broja slučajeva kod starije vakcinisane dece. Razlog za to su primarni i sekundarni neuspeh imunizacije. Ono što se totalno ignoriše od naših uvaženih lobista koji stalno upiru prstom na nevakcinisanu decu, iako ona, recimo, nisu obolela mnoga u ovoj epidemiji. Primarni neuspeh imunizacije je kada dobijete vakcinu i ne razvijete uopšte antitela ili niži nivo antitela, sekundarni kada ta antitela iščeznu tokom vremena, te vi postajate osetljivi. Dakle, to je nešto što se apsolutno ignoriše. Značajno je nalaz Polanda, recimo, iz 1994. godine. Dakle, on je čovek, naučnik koji je, uslovno rečeno, pro-vakser. Dakle, neko koji jeste za vakcine, koji ih razvija, ko se njima bavi, ali je očigledno kritičan prema njima. Tokom 80. godina broj slučajeva malih boginja je porastao dramatično, dakle, i protivno vakcinaciji, jel? Kaže, iznenađujuće, 20 do 40 slučajeva bilo je propisno vakcinisano. Nađeno je 18 izveštaja o epidemijama u školskoj populaciji sa visokim obuhvatom između 71 i 99,8% učenika. Uprkos ovakvim visokim obuhvatima, između 30 i 100%, prosečno 77 je bila zastupljenost vakcinisanih u ovim epidemijama. Upravo kao i u ovoj, samo što se vakcinisani naši prikrivaju tom floskulom o nepoznatom vakcinalnom statusu. To što ja sad nemam svoj zdravstveni karton, a znam da sam vakcinisana, oni će zavesti kao nepoznati vakcinalni status i staviti u grupu nevakcinisanih. Dakle, kao i Matea koja je govorila o ovim prevarama na nivou kliničkih studija, na osnovu kojih se vakcine odobravaju, dakle, oni varaju u svakom segmentu, čak i u tom epidemiološkom, kad hoće da nam kažu koliko je ljudi i kako obolelo. Značajno je ovo, dakle, iz Gane isto jedan izveštaj koji kaže iz 2001. godine da su se uprkos visokom obuhvatu vakcinacijom epidemija malih boginja su se pojavljivale u periodu 2000. godine. Oni navode da su najčešći klinička slika su bili blagi simptomi,
zapravo male boginje modifikovane vakcinacijom. I eto, to vam je na koji način oni proglašavaju da bolesti nema. Dakle, oni bolest modifikuju vakcinacijom, vi imate blagu kliničku sliku koja van epidemije nijednom lekaru nije upadljiva, onda kaže, evo, nije bilo malih boginja, 30 godina unazad, sad ste nam ih vi doneli. A zapravo, kada je visoko vakcinisana populacija, ima drugačiju kliničku sliku, one se ne prepoznaju i vodi se kao da boginja nema. Jer nikom ne pada na pamet tu sliku proglasiti za male boginje ukoliko epidemija nije proglašena. Sad oni to rešavaju naravno čime? Multiplim revakcinacijama. Dakle, ne samo da će naša deca primiti 2 doze, nego će primiti ko zna i koliko, nego ćemo i mi svi primiti. Dakle, bit će potrebne multiple revakcinacije u budućnosti da se održi zaštiti nivo antitela. Naravno, oni govore o obolevanju starije dece zbog sekundarnog vakcinalnog neuspeha, dakle, iščile antitela, oboliš kao stariji, i oni to vide kao važnu prepreku kompletne eradikacije morbila širom sveta. Dakle, nije ovo što priča Zoran Radovanović da smo mi krivi što ceo svet boluje od malih boginja, već je upravo kriv ovaj vakcinalni program i ovaj imunitet koji nije ni dovoljan, ni dobar, ni kako god, i naravno upitna efikasnost vakcine. Još oni zaključuju da je ekstremno teško dijagnostikovati te modifikovane morbile vakcinacijom, što ide u prilog ovoj priči koju sam rekla da se to i ne prepoznaje. Dakle, u godinama unazad možda i bilo tih malih boginja koje nisu mogle biti prepoznate jer su izmenjene vakcinacijom. Interesantno je, recimo, u ovom radu oni govore o radu Whitleya 1999. godine, koji je naveo da antitela na morbilo opadaju brzo, dostizajući niski nivoe 5 do 7 godina nakon vakcinacije. Ko je onda zaštićen uopšte od nas koji imamo više od 5 do 7 godina? 1997. godina, isto značajni podaci u Sao Paulu, dakle epidemija. 1997. godine je bilo 20.186 slučajeva, dok je 1996. bilo samo 9 slučajeva, nevezano za bilo kakav obuhvat i bilo kakvu antivakcinalnu kampanju i ostale stvari. Dakle, prosto se epidemije dešavaju. Oni kažu, ova epidemija pokazuje da ograničeno kretanje divljeg virusa ne znači odsustvo rizika za epidemije morbila. Procenjuje se da su u ovoj epidemiji 3000 slučajeva posledice primarnog vakcinalnog neuspeha. Dakle, dali su vakcinu i ništa se nije dogodilo. Da li će možda neko tužiti proizvođača? Jeste nekad čuli, osim što nas tuže, da tuže proizvođače? Dakle, vakcini su dobio si male boginje, čak i ovi poluintelektualci o kojima sam govorila, koji misle da se spašavaju vakcinom, neće tužiti proizvođača, ali će tužiti nas, jer su upravo nahuškani ovom idiotskom propagandom preko medije, dakle jednim psihološkim ratom, i zato kažem da je ovo predmet psihijatrije nego bilo koje epidemiologije ili imunologije koje ne mogu da opravdaju nikakvu naučnu zasnovanost, naročito obavezne vakcinacije. Takođe u jednom radu, u jednom francuskom časopisu Pediatrija, 1992. oni su recimo procenili da je stopa primarnog neuspeha 5% i sekundarnog 5%. Dakle, opet imamo 10% tih koji ne mogu razviti imunitet, sve i da je 100% nas vakcinisano. Što opet dovodi u pitanje ovu priču da smo mi krivi. A znamo da su prvi slučajevi bili u Kosovskoj Mitrovici, da su to bili kompletno vakcinisani ljudi, i znamo da je 30.000 dece nevakcinisano, što je 0,6% stanovnika Srbije, i nikako nisu mogli da dovedu do ovako ove značajne epidemije, već su do toga doveli upravo vakcinisani kojima je prošao imunitet godinama. Da, evo recimo još bih rekla ovo, 92. godina, dakle, zaključuje ovaj autor u svome radu. Ukoliko divlji virus može da se širi sa osoba koje imaju subkliničku infekciju, pitanje je da li kolektivni imunitet može biti dostignut u većim populacijama. Dakle, ja sam vakcinisana, nemam otvorenu kliničku sliku malih boginje koja se vidi iz aviona, ali ukoliko se razbolim i asimptomatski, ja nosim virus. Dakle, ja nosim virus i širim ga, ali uprkos tome se na nevakcinisane koji su zdravi i ne nose virus vrši ova hajka. Dakle, ovo nikakve veze s mozgom nema, a kamoli sa nekom pravičnošću i istinom. Japan je recimo eliminisao morbile 2000 i neke godine, međutim, kažu, iskusio je, dakle, ovo je rad jednog njihovog naučnika u časopisu Epidemics iz 2017. iskusio je epidemiju morbila zbog importovanih slučajeva. Pa kažu,
Japan je u riziku od prenošenja morbila zbog importovanih slučajeva. Dodatna vakcinacija odraslih mora biti razmotrena. Dakle, spremimo se na to. Prema pravilniku o imunizaciji, zdravstveni radnici bi trebali od 2020. godine da budu vakcinisani. Dakle, sada nam govore kriva su vaša deca, krivi ste vi ste ludi, glupi, treba vas pohapsiti, podaviti. Samo kad bi vi vakcinisali svoju decu, sve bi bilo u redu. 2020. ćemo biti ne, krivi ste vi, matori, koji imate imunitet koji je opao, sad moramo vas vakcinisati i tako možemo da igramo tu igranku do kraja naših života i da budemo beskrajno puta vakcinisani i da beskrajno para donesemo farmaceutskoj industriji i da prosto budemo zavisni, uglavljeni u taj strah od bolesti, od farmaceutske industrije koja može sve svoje namere, kako eugeničke, tako i finansijski sprovoditi nad beslovesnom masom kojom se upravlja medijima. Uskoro završavam. Da, evo kažu, dakle, ne kažemo samo mi, Van Boven 2010. kaže za eradikaciju malih boginja za koju smo mi krivi što se nije dogodila, da li i pod kojim uslovima je ovaj cilj izvodljiv? Neizvesno je od kada su se epidemije pojavile u populacijama sa visokim obuhvatom. Dakle, sasvim sumnja u bilo kakvu izvesnost eradikacije malih boginja. Značajno, Vardas 99. kaže: izmenjena epidemiologija malih boginja sa povećanjem slučajeva blage infekcije u prethodno vakcinisanim populacijama sugeriše da je moguća veća pojava asimptomatskih ili subkliničkih slučajeva, to su ovi vakcinisani. Iako je ovo jasno dokumentovano kod vakcinisanih, učestalost asimptomatskih infekcija kod ljudi koji su preležali male boginje nije prirodno poznata. Dakle, čak i ako ste preležali male boginje i nećete se sigurno razboleti od njih, vi možete da ih širite potencijalno. Znači, nisu širioci nevakcinisana deca koja su zdrava, već svi ovi o kojima sada govorimo. Dakle, 97. godina rad. Uprkos visokim obuhvatima, isto ovo potvrđuje, epidemije se događaju zbog toga što virus nastavlja da cirkuliše u seronegativnim pojedincima. Međutim, u populacijama sa obuhvatom od 99% zabeležene su epidemije kod osoba sa primarnim i sekundarnim neuspehom imunizacije. Takođe, postoje dokazi da virus malih boginja može cirkulisati u seropozitivnim populacijama. Dakle, to su oni koji imaju antitela. Na osnovu čega vi isterujete našu decu seronegativnu, odnosno nevakcinisanu. Dakle, nismo ni merili nivo iz obdaništa. Mislim da ne komentarišemo da tu rade tetkice, vaspitačice, direktori, da defiluje grupa roditelja svaki dan. Dakle, kome normalno može biti održiva ta diskriminišuća i skandalozna odluka da naša deca ne idu u vrtiće? Da, on nastavlja, kaže, razumno je pretpostaviti da su osobe sklone da razviju sekundarni imunni odgovor nakon ponovnog izlaganja virusu, najčešći seropozitivni kandidati za transmisiju virusa. I vakcinisani i onaj čak koji je probolao može biti prenosilac. To ovo kaže, ovaj istraživač kaže u prevodu. Evo, da završavam uskoro. Interesantno je recimo, Kristenson u časopisu vakcine 1994. godine je merila ta famozna antitela koja pritom uopšte nisu potrebna da biste preležali morbile. Dakle, dovoljan je te ćelijski imunitet koji zapravo dovodi do preboljavanja morbila. Merena su antitela pre i posle revakcinacije dece. 20% dece pre vakcinacije nije ih imalo ili imalo antitela ispod granice. Dakle, zašto ovih 20% dece nije krivo za epidemiju, nego nevakcinisana zdrava deca? Takođe, ona zaključuje da deca sa prirodnim imunitetom imali su značajno više antitela u odnosu na vakcinisanu. Pa zašto, pobogu, ih vakcinišemo? Dakle, zar neće ta nevakcinisana deca koja preleže bolest biti najbolji zaštitnici tog kolektivnog imuniteta? I završila bih sa ovim Polandom koga sam pominjala, da vidimo šta on kaže, ovo je malo duži citat, ali vredi. Dakle, u časopisu vakcine 2012. godine ponovna pojava malih boginja kao ozbiljne zdravstvene pretnje i epidemije se pojavljuju čak i u visoko vakcinisanim populacijama sa dobrim vakcinalnim uspehom, zdravstvenom infrastrukturom i zdravstvenom prosvećenošću. Dakle, nije samo kod nas neprosvećenih. Epidemije malih boginja se pojavljuju tamo gde se najmanje očekuju. Od 2005. Ove epidemije su se pojavile u SAD-u sa iznenađujućim brojem slučajeva kod osoba koje su primile 1 ili 2 doze vakcine protiv malih boginja. Dakle, ona otvoreno govori o tome da vakcinisani oboljevaju što se krije
kako naš institut Batu, tako i mediji to rade. Mnogi studije pokazuju, kaže on, da do 10% vakcinisanih sa 2 doze ne razvijaju zaštitna antitela i da imunitet može iščeznuti vremenom i rezultovati infekcijom. U periodu od 89. do 91. u epidemijama u Americi 20 do 40 slučajeva malih boginja se javilo kod vakcinisanih. U Kanadi 2011. u epidemiji preko 50% obolelih je primilo 2 doze vakcine. Mi smo imali u ovoj našoj epidemiji kako prve slučajeve sa 2 doze vakcine, tako i slučajeve nekih medicinskih radnika koji su oboljevali i pored primljene 2 doze vakcine. On kaže, ovaj fenomen nastavlja da igra ulogu u epidemijama malih boginja i vodi do paradoksalne situacije gde se male boginje u visoko vakcinisanim populacijama javljaju prvenstveno kod prethodno vakcinisanih. I pored dokumentovane 2 doze vakcine, kaže, naše istraživanja laboratorijska potvrđuju da 8,9% zdrave vakcinisane dece nije imalo dovoljno zaštitnih antitela, što sugeriše da čak ni 2 doze aktuelne vakcine koju nam pod pretnjom života ili smrti sad u Srbiji prisilno daju, nisu dovoljne. Ostaje otvoreno pitanje da li je aktuelna vakcina dovoljno imunogena i efikasna da bi dovela do eradikacije. Da li se neko od naših uvaženih lobista pozvao na ovo i pitao da li možda nešto nije u redu sa vakcinama, ne sa nama? Naravno, mogućnost mutacije su takođe prisutne, tako da 99. Šrag kaže da dokazi o visokoj stopi mutacije sugerišu mogućnost da sojevi izbegnu neutralizaciju vakcinom. Kao i kod antibiotika, kao i kod svega, moguće je da se u vakcinisanom upravo organizmu taj virus malih boginja se bori za svoj opstanak i da izbegava vakcinalni imunitet, te onda postaje opasniji i zapravo sprečava to sprečavanje bolesti vakcinacijom. Garli isto sumnja u mogućnost eradikacije, 2003. kaže, čak i ako eradikacija bude bila moguća, nije pametno zaustaviti vakcinaciju protiv malih boginja, između ostalog, zbog toga što bi to učinilo male boginje oružjem bioterorizma. Dakle, nama naši uvaženi lobisti govore da je dovoljno da samo mi povakcinišemo našu decu i da će svet se osloboditi malih boginja i da će se ukinuti vakcina. Dakle, to im nije ni u planu i to kaže ovaj čovjek. A sa ovim se apsolutno slažem i to je bio moj neki zaključak da kada sprečavate oboljevanje i postizanje doživotnog imuniteta, vi ljude činite ranjivijim u starijim godinama i zapravo pravite zaista od malih boginja biološko oružje, da oni u 30 i 40 godina mogu i da umru i da imaju neke posledice koje ne bi imali da su ih preležili kao mali. Da li je to neka namerna agenda ili je to tako slučajno se omaklo, o tome možemo da diskutujemo. Ovo je sve već rečeno, tako da puno ima ovoga. Dakle, ovo bi mogli do sutra, obzirom da smo već dugo, ja bi samo poručila da sva ova propaganda koju evo mesecima smo izloženi ovom progonu, kome smo izloženi, nema nikakvog utemeljenja ni u kakvoj nauci, da ne govorimo o etici, o pravu, da smo mi ovde pod jednim strašnim pogromom i jednim nasiljem koji se nadam da će biti kažnjen kad tad. Jer ovi širitelji panike, mržnje, pozivači na linč su nam od života i nas i naše dece napravili pakao. Dakle, mi našu decu nemamo gde da vodimo, čuvamo ih po kućama ili tako dalje. Sram ih bilo i nadam se da će neka osvešćena vlast, neke osvešćene sudije i tužioci pozvati nas ikada da porazgovaramo o ovim temama, da čuju i drugu stranu priče. Dakle, da nauka nije jednoglasna i da ima ljudi koje misle svojom glavom. Hvala.